arve angai nulepa unau te Misiangtho te chi thulupin waipan Misiangtho Barnabas tangtho hangham soning Misiangtho Barnabas in Levi suan Misiangtho Mark to apate unau hi a Cyprus a suak hi Joseph chi bin pan Barnabas chi in nungzuipite in laih saku hi Barnabas in thapiakna chi khiatna ne hi Misiangtho Paul kikhel zo kum thum asawt ciangin Jerusalem khua a paya topan Barnabas in amah samin nungzuipite kiangah paipih hi to khit ciangin Antioch khua Christiante a dingin Paul le Barnabas te in sawlna ngah hi Topa Jesu nungzuipite pen Christiante minto akisam masangna mun a hi Antioch a Paul le Barnabas te in paipih kiptak in naphuzo hi kum khara sot khit ciangin Paul le Barnabas te in Judea gama achimo mi te ahu na ding in van Paul khat pua in Mark chi min dang khat ane John to Jerusalem a cha ki hu hi khasang tho i sawlna hangin amau te in Cyprus gam le Asia gam te a akhat veina percent thu gen ding in pai koi u hi John Mark in thakhat in alung sim hong kikhel a Jerusalem a cha ki hi Cyprus le Asia te a percent thu again koi khiru jang in Paul le Barnabas te in Christian aswang nuam mi Paul khat te in ju ngei na le thukun te zui kul le kul lo chi thuki kum ding in Jerusalem a samna nga u hi ani veina percent thu tang ko ding in apai ma ni tak in Paul le Barnabas te ki kala amau te to akibang in John Mark paipih ding le paipih lo ding vai to kisayin kitel khelna khat hong piang hi Barnabas in John Mark pen amau to akibang in paipih nom a ahi zong in Paul in amasa a percent thu tang ko na pan John Mark atai simna hang in tonpi nom non lo hi to thu hang in amau te ki kala ki thu tuak lo na hong khang sem in ki khen u hi Barnabas le John Mark te Cyprus lama pai in Paul le Silas ahi le Syria a pai u hi Misiangtho Barnabas o ko te ading in thong saktan